ni ako bamuni alumuri basat hala ai so mungkin sampel pelite. Dia mentang ini bam ni alumuri ngin sayo ya ka price ndang la de bang. Barang kinyo ya ka price ki ba job tu kinyo ya ka price. To 1 2 3. Ibe inyo da kanya ka price. Ite iwe sayo da ko ka price. Dia mentang an ay ini da ko ka price. Chula gitu. Hah? Tapi kan nih dia mentah kenyakop sekini si Arnold banyak bangun ni alumuri basat 1 2 3
Enggak, sama. Super. Jomti. Dendeng dasar. Kementa ila job ini te sayur egg price. Ba ini barang sayur egg price jam ni. Pe ini ila yo egg price. Ya dengan air panas sekali.